لميدانا سركية باجار سويداي خو پیشاندرین درزی داخوازا را کرنا دور پیش دکن. خو پیشاندرکی درزی آلا اسرائیل خو پیچایا و خو پیشاندرکی دنجی بزمان عبری نویسیه ام داخوازا پاراستنا ناف دولتی دکن. لنا عن اللامركزية والإدارة الذاتية ونطالب خۆستەکە مەیە تەکانە لە ناوەندی و ڕێڤەبەریەکە خۆسەرە ئەم داخوازە پاراستنا ناودەولەتی دکن ji ber cîranên me û hevbeşên me yên li nav welat şûrên xwe li me kişandin û em kuştin em gelekî spasiya İsraîlê dikin bijî İsraîl û durziyên li İsraîlê ku piştevaniya me kirin çi kesê bixwaze biçe Şamê wê mirî li ser darbestê biçe tenê çiyayê durziyan û Swêyda warê me ye bijardeya me ye yekem û duyem û sêyem Swêyda ye. دونوزه تموزا بوری ده ریکفتنا آگربسته دنا برا سروکاتیا روحانیه درزیانو حکومتا شامه ده کتواری جیب جی کرنه لید بیسته مهده سویدا جعالیه هیزن ایرشکر و ها دور پیچ کرونو سیاستا برچی کرنه دیجی درزیان هات مشاندن. طالبنا اليوم فك الحصار عن أهلنا بالسويدة. ام داخوازا راکرنا دورپیچا سرخلکی خوی سویدای دکن. ام داخوازا درباسکرنا آلیکاریان مروی و خدمتگزاریان دکن. چتین د سلاطا شامه سویدای جباکور روش آوا و باشور و دورپیچ دکن. ام داخوازه جه همو شرفمند جهان دکن کوریدور که مروی بومه وکن. چش آلیه هزن سوریا دموکرات و یان جیج آلیه اردن و به. بو اولهیا ما و دابینکرنا پیدوین سرکه جیانا ما. دور پیش بویی سدما گو پارزگاه سویدای جبر نبونا الکتریک انترنت و خدمتگزاری سرکی بناله ده همان دمیده ایریشن هزن گریدای حکومت بو سر گندوار سویدای جی بردوامن لولو خان روداو